Denge gel, Denge Kurdistaniye. جنابندان و چیانا رادیو دنگه گلدن باشگودارین هجایی رو 28 کانون 2024 شمیل بروکسل ساعت 10 لامده 12 امن و چند نو روژه ده پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویه قصد گوت لدیجی در دورا بنداوت تشرنه 17 چتاتن کشتن 40 بریندار بون ناوند راگاندن هیزن سوریه دموکراتیک قصد تکیلداری ایریش و برخودانا لعنی بنداوت تشر داخویانی گوشان داخویانی ده اواگای هاتن پاروکرن روژا 27 کانون ده چته انج دو اینیان باجارو که ابو قلقل و گند الوش ایریش هیزن مکرن شروان المبرس و ایریش دان و شرکه گران رودا ده شرده چته ان دربن گران خوارد دسپیکا شهر و پفچونان ده کومک چته به تمامی هاتونه کرن دجمن کو هیزه که مزن آنین گون جی در بین گران به دست هیزن مخوارن جبری شروانه کی تنکو سویکی بریندار بود تو اون داهی و دنابا هیزه مده چینه بو یکینین شهید هارون جی چار عربین لشکریین چته آن کو دنابا وانده و شارتی بون امها کرن و کومک edin a çete an tune kir de encama berxodana şervanan ale hemberi erişen çete an de yek şi fermandarı tugaya مخاور الشمال چته ابو فایز 17 چتاتنه کشتن دناو ده سر چته 40 چته اندن به گرانی بریندار بوده Değerişen ser an İsa'da 25 sivil şehit bun o 4 sivil jibirindar bun jide maku devlet Türk çeteyin ve bajarı gire sipide çotma 2019 anda dagir kir ve hatta nahle günden en şeriye bajaha ya günde gire sipi o bajarı an İsa'yı sivil andaki armanç divan erişanda bidhan sivil hatın katil kirunu birindar kirin değerişen salı 2024 an en ser an İsa'yı o günden gire sipide 25 kez şehit bun o 4 kez jibirani birindar bun Cenazeyin şehidin zırgane hatim ve şartın tıltemre cenazeyin Levant Erişe و İbrahim Muhammed El Nasr endi erişalı ser zırgane de şehit bun hatim ve şartın bisedan şeniye jetil temir zırgan ununerin saziyan şehidan beştari merasime bun merasim jaliye mecsa malbatın şehidan abajarı til temri ve hateli darkısın livir hevseruke mecsa malbatın şehidana serikaniye Abdurrazak Muhammed ahi ve Abdurrazak Muhammed ahaftın ahvede ser sakıcı malbatın şehidan rekhwez o dikesiyeta her tu şehidan de tevay şehiden azadi bir ani ji fermandar Mirsa leşkeriya til temre Ferhat Can ji ahaftın ekker ugut eme bi heza xoya leşkeri u keda şehidan planında girkeriye vala derxinin pişti ahaftınan vasikayin her du şehidan hatın xwendin u peşkeşi malbat devan hat ekirin Erişen edici Bakur uşatı Suriyeli navçe Hazo ya Batmane bıdaxuyane ki protesto kirin. Parlamentere Dem Parti Zeynep Oduncu Kutevi Teja Mersadayken Aştiyeri Xsnen DPP Dem Partiye yen bajeru navçen u gelek valati beştari daxuyane bun. Derseli peşeri Xsnen navçe Hazo ya Dem Parti kombu des bimeşekir. Demeşede hevseruke navçe Hazo ya Dem Parti Ahmet Taştan bertek nişanı erişen ser rojava da ugut. Dve edi davili politiken şeru inkar beyanin و لیگر رهبری خواسر مذاکره جبو چارەسەری ئاشتیانە وەرەپێکانین پشت پارلەمەنتەری دەم پارتی زینب ئۆدونج و کوتێوی ئاخەوی داخویانی بە دروشمەیە بیژی بەرخوادانا ڕۆژاوا بداوی بوو ئەم ژوانە دەبێژین کی ئالیە بنخەتێ و سەر بنخەتێ وەکە هەبە نسێبینە چی بژمەرە ئافرین جیجمەرە ئەوە سورت چیمەرە چی بی قوبان جیجمەرە ئەوە ئەم شەرێ قوبانێ قبول ناکرد ئەلو هێدەرێگۆ ئینسانێ تێنە قەتلکردن گەلێ کوردن ئینسانێ منە ئالیە چنۆ قوبانێ مەسەری نەدا مەسەری نەتەوان ئیرۆژ بۆ ئیرۆژە باجی ئەم سەری ناتەوێنن
Li bajarê Şehdadeya Kantona Cizrê şêniyan Diyarbekir ku li dijî van fîtneyan hevgirtîne. Şêniyê bi navê Hesen El Muxlî Balkşan sergiringiya hevgirtînê û wiha got em ve xelkê Bakur û Şatê Sûriyeyê her tim banga aştiyê dikin û daxwaza civakê azad û hevgirtî ya Arab, Kurd û Suryanan dikin û armanca me avakirina civakeke demokratîkê ku şer û pevçûnan derbas bike. Şêniyê bi navê Mehmed El Cuma got em weke gelê Bakur û Şatê Sûriyeyê hevgirtîne û yekrêzin tu cudahiyê di navbera pêkhatiyên me de nîne. Em hevgirtîne û em bi hev re kar dikin û ji bo parastina destkeftiyên xwe. Şêniyan Diyarbekir ku hevgirtina di navbera pêkhatiyan de yêkane riya tunekirina fîtneyê ya li ye û her wiha daxwaza xurtkirina yekrêziyê û parastina rihê hevkariyê ji bo pêkane ewlêkar û aramiyê û avakirina civakeke demokratîk ji bo hemû pêkhatiyan e. Sîwana Meclisên Jinên Êzidî SMJ tekildarî êrişên çeteyên Dewleta Tirkiye dagirkerên li ser Bakur û Şatê Sûriyê daxuyaniyek da. Di daxuyanê de hat gotin armanca dewleta dagirker ew e ku sîstema demokratîk al rojava pêk hatiye hilweşîne. Tirsa Tirkiye ew e ku gelê Bakurê Kurdistanê jî daxwaza azadiya xwe bike û rabe ser piyan. Daxuyaniya SMJ bi vî rengî dewam dike. Daxuyaniya SMJ'yê wiha ye em bank li hemû partî berpirs rêxistin û hêzên Kurdan dikin û dibêjin eger hûn vê firsenda dîrokê ji destê xwe berdin û nebin yek ev guneh û sûce. Eger hûn nebin yek hûnê bibin hevkarên sûcê dijmin li emberî gelê Kurd. Roj hatiye ku Kurd li dora reveberiya xwe ser û hêza leşkerî qesedê kom bibe û bibin yek. Ev derfeteke zêrîne û nabe ku ji dest pêkê were berdan. Roj roja parastina rûmet, şeref, nasname û hebûna me gelê Kurd e. SMJ di dawiya daxuyanê xwe de vê bankê li raya giştî dike. Em bank li hemû hêzên demokratîk şoreşker û azadîxwaz, aştixwaz û mavparaz dikin û dibêjin rojava rûmeta mirovaniyê paras û îro jî diparêze li ber xwe dide. Divê herkes bi lezgînî li hemberî mejiyê jinkuş û mirovkuş rabe serpiyan û li keleka berxwedana qirnê sed salê ciyê xwe bigire û erka xwe ya dîrokê pêk bîne. Li Wanê welatiyê ku ji ber berfêlîçiyê Asêma jiyana xwe ji dest da li gundê Girê Seydoyê navçeya Begîrî ya Wanê ji ber berfa zêde welatiyê bi navê Yaver Kurd li çiya Asêma. Tîmên şaredariya bajarê mezin a Wanê ji bo welatiyê li çiya Asêma xebat da dest pê kirin. Tîmên şaredariyê xwe gihandin cenazeyê Yaver Kurd. Cenazeyê Yaver Kurd rakirin nexweşxaneyê ya Begîriyê. Tekîldarî bu yerê lêpirsîn hat dest pê kirin. Her wiha ji ber berfa zêde li seranserê Wanê riya 420 cihî ji çûn hatinê re hat girtin. Lê Miksîrê riya 71 cihî, li Elbakê riya 88, li Şaxê riya 7 cihî, li Westanê riya 13, li Payîzavê riya 40, li riya Armûşê 20 rê, li Begîriyê riya cihekî, li Qelqeliyê riya 3 cîhan û li Seraw Mehmûdiyê riya 12 cîhan hatiye girtin. Tîmên şaredariyê ji bo riyan hatine girtin bêraber dixebitin. Navnîşana înternetê ya Ajansa Mezopotamiye û rojnameyê Yeni Yaşamê hat astenkirin. Navnîşana înternetê ya Ajansa Mezopotamiye a bihinceta parastina ewlehiya neteweyî û pergala cemêweriyê hat astenkirin. Ji alê dadgeriya Cezeya Sulhê ya Bitlisê ve di 27 Kanûna 2024 de bi biryara bi hejmara 2024 26 û 18 hat astenkirin. Duyemîn dadgeha Cezeya Sulhê ya Amedê jî du cara navnîşana malpera rojnameyê Yeni Yaşamê astenkir. Navnîşana înternetê ya rojnameyê Yeni Yaşamê ev cara heftanê te astenkirin. Astenkirina navnîşana înternetê bi biryara keyfî hatiye dayîn. Berê godan jên û çeyên saat 10 me pêşkêşkirin ana xatirê te baş.
سویسره یک جوالاتین هری بدوی جهانه اولات تبلی شهر جهان یکمین نبود ولاتین در دور سویسره ده انجام شهر تف بون کاول و ویران بود لی سویسره دنوا دوجه هده وکی باخچه که جبهشتی خویاد کرد د سالین شهرده جگلک ولاتان گلک کس بری خطان ویدره سویسره پشتی شهر بو جیهواری هدیتنین آشتی باجار لوزانه کلبرگولا لمانه هات بو آبکرن ناوین دوان هدیتنان بو د شاتوین به هیبت به دهان شانده این دولتان هاتن جمعه جوین جارنان بروجان دوم دکرن ده انجام müzakere yanda peyman da hattını imza kiren. Divan müzakere u peymanan de çarenusa gelen da hat diyar kiren. Lemi xabın cih nededan nuner u iradeye gelen. Roja 24 تیرمه سال 1923 li şatoya Borivaş Palası peymanek bi vî awayî hate imza kiren. Ev peyman peymana kolekî bû. Ve peymane mafya diyarkirna çarenusa gele Kürt u gelindin bimpê dikir. Lêberê li gel vê jî dîsa navê peymanê danîn peymana aştiyê ya Lozan. در راستی ده به پیمان لوزانی را نتو دولتی که نو هاته بو ilan کردن. Lozan Anlaşması ne üzerine kurulmuştur? Türk devletiyle Batı'nın... Peymana Lozanê li ser çi hatiye avakirin? Li ser lihevkirina dewleta Tirk û Rojava hatiye avakirin. Rojava vê gotiye ger tu dev ji başûr berdî Musul Kirkûkê belkî dikarî li hundir di nava Tirkiyeyê netew dewletekî ava bikî. Dikarî Kurdan tu nebikî. Komara Tirkiyeyê li ser vî esasiyê heya îro Kurdan qetil kiriye. Heya îro Rojava li ser vî esasî destûrdayek û Kurd were qetil kirin. Li hemberî dev ji berdana Musul Kirkûkê dewleta Tirk destûra avakirina netew dewletê ji Rojava wergirtiye. Bêguman ev yek têgihîna jenosîd vana ye. Ev yek ne fikirkirina gelane têgihîna destlatariya xwe ye. Halkları düşünen değil, kendi iktidarını düşünen anlayıştır. چند پیمان هاتنه دانندن سر مثلا کردی که جوا سیبر بو پشتینگه یا لوزان هات یا سیبر بیستاما بیسته بو پشتینگه یا لوزان هات کو مافت ملت کرد نه هاتنه جه اینان ویده میدهند اولی صدم هبونه صدم اتناف خوی بونه یا جی همشین بیجی فاکتر درکی بونه یه تریمی بونه که نخواست ملت کرد گهنه مافت خواهیت نتوایی گلک ریگر برهاتا کردن یعنی ریکل برهاتا گرفتن که اوان مفهوم دست خوبانه اینن تایبتی جی پشتی کمارا ترکیه هاتی داناندنه لوزان مافد ملت کرد ملت کرد به امید کرد شوان مافها وقتا لوزانی دست به لوزانی کر باوی من کردستان شخواه پرچه ببون bu çar perçe her yeki aliki dem sinor hatımın gırtını çün hatın tünebu dıştaki tünebu kesi naşi ne dikir aliye denji Türka Kurde aliye jor hinkevan kribun ki kribun emevene hinki Diyarbakır'a ba Merve Hamidiyay که شنا قاشو ماشو کردن شنا میرا مری واره وان کردن او عالیه دنیجی dava kurda doza kurda به پاریس teşkilatı varajitune yani merud karabiya bebeşin Kürt be kesbun. Yani tabii
Problem tavuk Lozan'da Amerika'sı kerdene temsilkari Kurdan uca Çin'e yani temsilkari Kurdan Çin'e ki esas Kurd Türkan به نام دملتن را شوزا کرد ترک اسمت نور خوانو وانو من نام دملتن را دوا خو پاوت دوانو yani کرد ترک پیاوی hatta mecliste çendevik bir vacime ek nami kurdan da qasi bikare İsmet İnönü inanavato kısma hükmek yaz nami ma rapya qasiken İsmet İnönü Lozan'da kavukte vacime Lozan la dime siyaset ko devlet Türkiye hemberi kurdan takip kel tabi Lozan'da henni vato mesela madde hirisi nevine stavano ke devlete Zuan kültürü hemaliyetin khori hürmet kana ve hakaninan da nazı. Yani ki Lozan hiri madde hirisi nevine dünyada gerek Kurd evru vayri bir Kurdi vayri mekteban bir Kurdi her zabir qasi kerdene. Yani hatta binda vacime işte İngiltere kale evi ki kano kale vacime otonomi kano Kürdistan'ı Irak'ta otonomi esto Kurdu zarraheti falan İsmet ne var o ki aynı Türkiye'yi vacime o otonomi gibi haklar var o Kürt soyu gibi üstün bir soyu tatmin etmez. Yani Uzakale koyunu Kürt soyu üstün soy. Ama Lozan zekame imza kırdı ama Kürt Çin'i bak. Kürt Çin'i Türkiye koyu işte ne zaman var da demokrat meleçiyor. Lengani'yle kart kurt ve şu güzel evken. Yani Lozan'da Türkiye di milleti zizvindi. Ve hükümeti Ankara ne her milletten temsilken o, parlamento Ankara her milletten temsilken o, ne di milleti zebrao, yubini, pia, civiyeni var. Lozan'da o atmosfer imza kerdine. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Lozan'ın bedeli Kürtlere ödetildi diyorum. Niye? Çünkü 2 yıl önce... Erin ez jwara ve bejim. Mağdure encama Lozan'ı kurdun. Gelo çima. Jber kudu salberi reveberiya kamalist ve İngiliz ve Fransızan re peyamek ve şartı çekir bun. Lav majin arazi bunen Kurdan tırsıyan u Lozan'ı yekser teslim labun. Yan jî başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê radest nekirin. Jber ku jî nerazî bûnên Kurdan tırsıyan. Lewra salek berê Kurdên Rojava nameyek dabûn û rêveberiya kamalîstî şiyar kiribûn. Li vir de esasê xwedê em vê bêjin. Mexdûrê encama Lozanê kurdin. Lozan ji bo Kurdan têkçûyîn û ji bo Türkan jî serkeftinek bû. Lê li gel vê jî peymana Lozanê hin mafên çandî didan Kurdan. Xalên ji 37 heya 45 di destê me de ne. Mafê perwerdahiyê jî di nav de rê li pêşiya perwerdahiyê jî vedikir. Mafê weşana bi zimanê dayîkê heye. Mafê parastina bi zimanê dayîkê jî heye. Da ku qet cudatî çênebe. Eğitim hakkına da kapı açıyor. Ana dilde yayın yapma hakkı var, ana dilde savunma hakkı var ve hiçbir ayrımcılık yapılmamasına ilişkin hükümler var. Pişti ku peymana Lozan da 1923 da imza bu u peymana Lozan'da inkara